Suso Eshonsa studio obonufo nhihia hudo bebre nam so asebe ya wasem pantre yesro ni hihia nyina si ho kwan na mwatom so na empono boa won bie ye adwuma bia wa ha ye oye bia no mani nyankoso ma wonhira nye kese wei eni de esre awotumfo nyankopon udin no nkonkron adaworo ma wei eni ese ne sei amen. Share ya mamunyina muache ema muatna sibiem edeba Sompa TV kasafidie so ebra so sense mu ahodo ye kwatwi ko brema no pay ensentrefo akrukra kope amasemfo agebra ni adaje asem fiko no yetna se na yedeba somo se Sompa TV anopa no nsia bremu kase ene ensem ahodo ya etwaguo ne dosu de bedi mu atintiman no ebi ene se wameyi achi amehine akasa ede ensem bi etudwa se panya wono edom kuma no odi animu no ekwan bi ampanyifo de ne fa so no enye kwan pa bebie mu ede akere mu aloyafo ebeye apem na yatwe womo se womo mrama ya loyafo afutuo akọ ama womo na sanso na national security minister Yeruakanda Power kasa dia fakub ho eno enam so ntipanyi pa bi ono so aben e wo banbo ho nsemu watoto bi e de amane no ewo sansam kroye mu na University of Ghana a teacher for hososo no makom ho abom no omoso edoma no ye ababetudwa Yeruakanda dia compare kwa Japan na chitafo bia wonom so won fifi mantemu wokokwa paide ensem ena no pe wosie adesia wotwi kai ekọ pristia ani bogoso adrobafo enso akasa se ekwan a etutu na ekoso no se Ghana Highway Authority wamemu a atama ebese ewusiafia de ani bechiremu ewo bunu mantem na wo na kwaye brentu ho nsem wonum eda wonum abem wonum so edi ya obi na no pay ni nyina mu no wo bete ewo kase iso afufuro bi kawe ho ye dano kase na ye de abesom anopa no sia brem ene akenkafo eyeme osaya aboagifo suo ena Ohine ire mame ekua yebo asia mo adaroma ya no wahye no so akai se Sompa TV ebre ya kase etwa fa hase no no brekro na ebumfu mpa dadi ncheche e de afa eya Sompa 93.1 kasafidie so ewo kuma se brekro na wodwa ni kiremu ewo bunu mantam kro pon sunyani mu a eya Sompa 98.9 ena eya nkranza ye no so ewo bunu po ye mantemu ewo fon so to de amane adehye ewo ho ewo Sompa 90.7 social media handles ahudo no nyina ye twagu wo ho enu nti dom ye ewo Facebook ho eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV Twitter eya Sompa TV Sompa FM ubetimi etie ya fa online so www.sompaonline.com and someone who do ya bekin kani nyina wada roma wo boshem ewo ho a obetimi etie na bibia etimi akoso ede ama fe yanje brani adaje na eneme mendabo so bi do de toso aduonu baako and someone ye de ba bedan mo no yentimi emie biemu emfa emamo Ebusia for ya sha see the free omeyi ye bra shebedwema chia mehne ya wono ewo ho right honorable kings for sumana babben wono so na kache na wodin sembia tudwa ni nyina da ene se wo sempanyifo ahodo mu wo meyi mu ene e wonum edi asem nyina ka ho ni nyina ne se ne ema bi ene sembia wodidi doctor kings for kings ato forcing ya wono eye dom kuma no ba no dani no wasi we eye otap prosecution no ebi ena wonum ede ye no na asemi se obekan no wa hye ne so kakra
enche ye kra e no mai etebri ye Kingsford to forcing edni ko gina mu ewo eya asem di bia woni afoforo mienu bi ni nyina ene se Ghana sikai ene wo se sako ilos mu a 2.3 million ilos ena bra no ono akasa no waya soafo ya no wo hwa ma ne ma konkan e de amaye no wo hwa ya wode ni nyina mu no efa ye ekope ambulance be se aduonum 50 ya wo chema ni nyina na se enfonso ho 40 ambulances ena okofa de ba ye na wei ena oman ni echiremu a waba oman no eka na bia mu sokrampo no wo hwa nkrata ahodo ya wo no enya ya wode kwaje se sika we se no a na chasa wamfa to mi kwan so anase emra kwan so na esan so my Ghana hase nom obi enso ni munya du onya 10 gram ensi no oman na mamrente no anam so amode panyin akwakopie mu ewo asem bia na sasem we se na my speaker of parliament wakasa ede afa ho se wo hwe otaya ye de eta ye rana na chasa wo hwa enhyada enso na nyina mu no ose kendifo bia timi to anamon na anamoto bia woto no so no wo hwe se papa betimi afiri mu aba ayesa chacha na se lototo wanwini a ubelusi eno nyina mu no ya wo bia hye no so se efonso ne ba betimi do akwa baabi a ebia de obeto asane mu nte no we nyina wode kwatu dwa wa bra kane panyipa ya no oye omeyi panyipa no ye majority leader ewo eye mrahye bedwa ye Felix Ofosu Japan eya wono atina nanom ewon sie de nabusua ene ne nchikafo ya wogya wonom no wode ya konsem ekoma wonom enam so nti no ye baben wode ensem we nyina etudwa ya toa kase no so na ye de amamoa se wokọ Ghana ye kotu a enipa mienu ena kotu ya na mpepi wotai ekasa a judge and a lawyer. Na ansam pokra na yebe point to say wo ye judge no. I just say what fan team and na was there na why your lawyer epen. Na ene enipa besa pem and o my Ghana waso afrem na waso I say lawyer Juman o mama bua na say de be ya atentene enso ebe konkai wo my Ghana and ye court to say semu. Na bra wo mo esai no ene MPP empenifo ahodo pi na na wo ka ho a wonso ye etese lawyer for enya so tuom emra hye bedwani Sally ayukobotwe na wo ka ho saa na soafo a wo hwe ya kwantu samso na ono so eka ho a ono so ehwe se atantrene enso ebekoso na we na ye the 60th enrollment a lawyer for ya ju omatum e wo mam hase wo momra na atantrene enso emekoso na dwumadie na se na panipa wono na ye kasamafo ema Ghana Bar Association no lawyer Xavier Kuzi ensema odi etudwa se Ghana adwuma ewo ha eno ti lawyer fo awaso afnam esai eye wo adwene se wobeboa ama atentrene akoso padia obenya adwuma ye na emom ya wonfa atentrene ankasa enya adwuma se de beya enwoma ebetumi akonkai ema adwuma wosai se wonkwa na nyina wo ba ababeye no na bra lawyer Kuzi egya paso na odi afutu ema lawyer fo a waba foforo na obeboa ma atentrene aye adwuma no sei no da ne nsem adi efae yehwe se ene afutu a Xavier Kuzi ono ene eye public relation officer ema Ghana Bar Association no ye bebo ede akire yetiefo ansa na ene no ebeba no yentoa ye kase bonu so Twa ensem no so ede amamodia ne ye boeremu ewo omeyi ya hobambo soafo no so na kache na yewura kandapa na ekasei na nsanyada ene okogire mu ewo dwumadie biase ya na no ye nhyiemu wonom ekasa se beya enema ahodo ye beboa ama ekita hodie mapa etimi akoso afei enema na se ensem ahodo ampempi na no ye ba beto aba nam so ede yode ana se basabasa ye eba ya etimi ede asomdwe ho nsem ene ye bambo ho nsem etimi kwato esan mu ena wonam so a wode ensem we se nyina kwato dwa se ebra so se ye nyina ye timi sore ruaka na ye timi gina ye na so ekasa fi se wo hwe nansen enema ahodo ne nsem ahodo ya ekoso na eya na enhyeda enso ne nyina mu no wo kire se ne
tu ene bibimem ha se no no aban tungo no ade achi ade ase nyina no kwa na ekọ nanim na ne nyina mu nso no eho sobo no wonfa nkoma obia se ekuoku ahodo ya CSOS no wonu mehihye mu bie afe empanyimfo ahodo ya wonu mu nde wonu mabobel ewo wonu timu ya wo so mabodi se mutu adonko ye nyina ewo eye nimde ene adesua ne nwomasua mu no eya ade a wonu eka ho bi ebia mu nso no wonu bo amane ede kire amansan efa social media ahodo no wonu nyina nso de bi eka wonu ho na wo kire se ade krampo eno no ha dwen etwa nsomo kra no ene se sankrofo we se no social media handles ene wo chitafo no set tie nie ade achi ade se nyina na bi beka ho nte no se ya nhwe na ya nso no na se ya mpe kwa papa bi amfa se nipa we mu amfa so a ene eda bia ene achi no emfa ho so my gane mu ase no ya somdue ene ye bambo ho nsem no ebetimi akwakoto asane mu yewura kanda pa wakasa wie ye no ena panyipa bi ono so wa ben enim de ebo eyo mai bambo ene asisisem ehwehwemu so security and fraud analyst your friend Mr. Richard Kumajo wano so ne centralfo twetwe nkomo ena wada nsam dodo adi cheche se wuntimi wo niema sebie so sebieku emfa nkwhye wo kechire enu nti ensem bia wo keka ye ede kire ru akanda pa na busua yenko na yenkotie bimra. Civil society and the media, you must have observed, have been propagating false narratives in support of a coup or military rule. These actors have gained substantial followings on social media, leveraging their influence to disseminate misinformation that threaten our nation's peace and also stability, especially as we approach the critical December 2024 general elections. This is a matter of serious concern and must not only be a matter of concern to the security operatives, but I think to all of us in the country. Ebusia de ati nken ye Richard Kumejo wano so wa ben wa bambo ho ensem ye ru akanda pa ne nsem a wo keka ye no na wo kire se wano akasa ne dwumadie no nyame se wode ani ha ene akwadwo bi awuram ne no na wo tu no fu se won hwanya adwumaden fi se wonu mo ya sa ne ma ne nyina no eho ne ma ene akade nyina wo ne nchen so obetimi ahwehwe wonu mo social media no ba bia wonu eya sa de ne fre no watimi atu ase enye se wode ho sobo ekobo nsentrefo anase social media fo bia busia yentoa ensem no so enfamamo ewo sansem kroye mu na University of Ghana branch of UTAG omu enhyiamutie omu di ababa to dwa se ekokoba ne sa na onimonyamfo kandapa ne nsem awoka se omanfo bi epreprentokwa omanfo bi epeso tu aban ne gu ekoba ne sa de na woka omanfo ekasabo ahyom yam efri se oman agensrepe agimpotaku oman no enkoye enti nsamtrofo ekokasa asem wei na empo civil servant for ekokasa wakatu asem onwanam eni nyina akam eni tu oman enkoye a omo asem a omo ka enesen enomu ena UTAG omo afa ewo University of Ghana omo hyiamudie omo de atu dwa no na branchiamudie no ekoso no ono ena secretary ana twotwofo ema UTAG University of Ghana nensam a wode atu dwa se we de entwa ye nempo omo nyanhwe ha se omo betra ho na Ghana fo akwope preja na Ghana for akwaprapratokwa nempo wo kaso betu abayago na omo so ebehwe ha amatimamfo akekasa nemmom oman kwa enkoye ena omanfo ede omanu atum na omo ekabie Jerry Joe Harrison ono ena ye twrofo ema UTAG na fa ewo University of Ghana. University Teachers Association of Ghana nafa ewo University of Ghana Legon omo enhia mudia omo ekodiye se de be ya nyoma ebekonkan amawo na timamufo hawo mo ewo mam ha enyoma enkoye ena omo so edi tudwa enam so ama minister wono
ɛna hwɛ yɛ bambɔ sɛm so odemonyamfo Albert Kandapa ɛnso ɛde bɛto dwa sɛ Ghanafoɔ no ebi kasa ɔmo kasa no sɛbia ku sɛbia nyado ntwa yie efiri sɛ kasa ɔmo ka no wɔn prɛprɛgya ɛprɛprɛ ntɔkwa na empokura no ɛkwan a wɔn ɛbɛfa so a wɔn bɛtu n'adodankwa ɛkufu ado n'aban aguo no ɛna ɔmanfoɔ ɛkeka ɛho nsɛm wei ɛne kasa bi a ɛkɔɔ so ɛwɔ University of Ghana kyerɛkyerɛfoɔ a wɔn wɔ hɔ ɛnka bɔ mu kuo na ne wɔn de saa nsɛm wei ɛto dwa sɛ ɛnyɔma ɛnkɔ yie ɛnti Ghanafoɔ hawo mo timamufoɔ hawo mo ɛna wɔn de ababa bɛto dwa no yɛto akaseɛ no so sɛ ɛne ne ni hɔ a na yɛatoa so ɛba yɛbɛbɔ ɛde akyerɛ yɛtiefoɔ. Ewusia mo fa kyeye na yentu asem no so ewo ewutu senya empotem ho na ne nyina mu no ewo emfinfin mantem mu na yewura Kennedy akompre ko Japan ya ono ya sensento amrahye bedwani wasa na hwene so yi nanim se wokita frank mu de ama MPP amanyokro wa bra November 4th no wonom kwa abato so a wo hwe animu se obetimi adi nkunim ewo mu na enumu ena na chitafo ya wonom ewutu senya east abato mpese so wonom di nsem bi etudwa no mo kyerɛ biaya ya wonu matuasi wo ye no eye Akwele School Park ya wo kire mu ehwo na abato ne bekoso no wo se wo bo enyoso ensam ahodo bi ya ekitafo eka de ta kire ene nkiremu pote ya wo de ema ye no ye se anwuma oda ye te e de free ni ran no. The law states it clear that even though it has given its mandatory works to the Electoral Commission to select a place, from the guidelines that was given to the presidential candidates was that the Electoral Commission is supposed to select a place, but it should be in consultation with the stakeholders. We, the ASEC for Ken in Kaswa, we have not been consulted. We only heard previously from our constituency secretary, Mike Ladi. I want to make it clear. Going around and telling people that he's assuring them that the election will be held at Akwele and they know what they will do. That is true. Yes. Fair enough, and truly, it has come to pass. That is where the name proper, that the Akwele Park is where they want us to vote. And we believe that it is not going to help us. Apart from these two instances that I have mentioned, that same Akwele Park, that we believe that has been first. So, I mean, the protection, you assume the protection will be better comparing to others. That same park was when electoral area coordinatorship election was going on. Just last year, in the presence of the MP, in the presence of the regional election committee members, in the presence of the security, somebody was able to snatch ballot papers and run away with it. That same even though the security men were there, the Kaswa police commands were there, but this thing happened, the fool glare the eyes of the people. So when we complained, I remember one of our members whose we knew clearly, because when the Electoral Commission actually poured the ballot papers and were just separating, you could see the difference. The one whose candidate we believe was Lucy was the one from the camp of the Baumia people. And there were the people that started that ballot snatching. And today, that same Akwele Park is what they have proposed. Because they know what they have done and what they have planned. And so they want it to be. So that when you go there, they can be able to use the security and do their same reggae style they used to do in 2016, in 2020, and 2022 elections. They just want to use the same style. This time around, we are not accepting that. We just wanted to make it clear. We are not saying that the Electoral Commission is right or wrong. We just want the law to work. The law says that
consult the stakeholders. We are the stakeholders and reps of Honorable Kennedy Japan, the man of discipline. Yes. Yes. The patriotic man. Yes. He's the man of honesty. Yes. The president in waiting. Yes. So we will not just accept anything that goes on. His statement is that let the rules work. If it works and I lose, I'll support. Ebusiafo wanum ayete wanum ken Kennedy akompre kwa Japan monyamfo na chitafo bia wanum wo ewutu senya East abato ampesua so ena wanum ekyerese bia ya abato ne bekoso ewo November 4th na yade a akwele park wono yesi ehunu wo we no ehuni mprenu so bia sibi pen ama basabasa ye ene wo ye ne ene kwa ho ne ba ne sen ena yesi de wo sonsura ka no na na so wa ka no so sonsono enso no chenchina ache ho ena mpanyimfo se wonom pese wonom de abato no ekwohyehyɛ so ewo ho wo se omunim ade kronti omonhwɛ na omonfa ensesaye emra Yatu akase na so na yedi amamo yedi ni echirem ewo framantem na wo haw ene oyune ato framantem fo no enya asam ketu akura esuyire ena aduru wo mo ne nyina ne se akoso modam no tua etueye no eno ena akofa sa haw na ba ene uduru framantem a awreho asefem eni enyan papa sedi nso na so atue no haw manfo tuo mo edi firi fa ko mo te no awreho yie papa enam so ama mpanifo dodo no a ena wode wani kotu abisu a wohene santemo akohwe no wama mo yakọ ene hyeden wona wonwoma asese nyina wei ena wo mampani na do dankwa akufo ado okopie mu ewo ho no ne nsam bia wokokekaye se ono kura ba waba ho no omonto aba emfa ma no na woto ane kasa so no yei ema omanfo dodo no a ena akasa afa sede omampani ekokasa se omonto aba emfa ma no Dr. Sasa Atoba Foxen ono ena ye minority leader wo mrashe bedwafie NDC amanyoko na afam we no dia baba tudwa se kasa omampani na adoda kwa akufo adoko kan no wanka ne yie kra eno nti onfa chope mu oden emre Ghana for disappointed in the Volta River Authority. We believe that their conduct has not been good enough. They have not engaged the communities, and we in the NDC, particularly in Parliament, will investigate this matter. We urge the Energy Committee from our side to start the processes of instituting a probe into this matter immediately. SNADMO is said that if you don't give them the resources, they can't work. So the president and the minister responsible for finance and the ministers responsible for our security, national security, defense and interior, they have also not done enough. So we want to use this medium to call on them to do what is required, ensure that these 11 communities are catered for immediately. The situation we are seeing here, I'm sad that the government is downplaying it. It is a major man-made disaster, first of its kind in the history of this republic. I'm worried that some of our colleagues, some of Ghanaian citizens in these affected areas don't have a place to stay. We have Sagleme sitting idle. We have Sagleme sitting idle. The government must ensure that they house the people of these 11 affected communities. Onomonyamfo ato forcing ono ene minority leader Emma NDC amanyoko mrashe bedwafie na nanu si yepe na ne kasa ekwa wiye no NDC kubatan no ankasa a John Dramani Mahama edano sabre one Johnson asiedun katia ono ena ye dwemtani Emma NDC amanyoko no omankanam ha omoso ede omani monyam ekopiem ewo ho ene nyoma wode koma wona atorenchemi ato wom no eno ache ena onimonyamfo asiedun katia kasa wode koye no anyina akira se nyame anim no kura nim ni omampani na adodan kwakufu ado wanka se ye kra. We are here this morning to commiserate with the people
of the Volta and Eastern regions for the calamitous flood that has affected some constituencies in this region. We are not here to take over the responsibilities of the government of the Republic of Ghana. This is not the first time the dam is being opened for water to spill. We must ask, how come that in all the previous years that we have had cause to spill water, the effect has not been this devastating? There are questions that we should ask, but I will not say that we should stop the relief activity and be pursuing the causes. For Johnson Asiedu Katia ono ana ye dwemtrani ema NDC amanyoko no wabra wode enwoma ekoma wona atorenchem atowomo wabra koson mo dam no etueye no na wode sakasa wenyina da etu edwa Ebusiafo ye boyre mu ewo Bromantam kropomu na eho na wode wani ekire mu ampanyimfo ahodo ya kwaye breto ho nsem nyina eda wonum abem no wonum de ensem bia to dwasa niam ahodo ya ekoso wo no enye anika enye anije ni nyina no ekire se free tetentene ya wodoma koma ebo amaman na oche ya doma chede ne niam ahodo ya betimi de aboye ho bra no kwaye breto ya de Ghana manso wa anyi akwa emfa free mu eno nam so nte no enipa dodo na no ena enya ome ye kwaye breto ho ensem no eso emfaso ene esu ansu ahodo timbes ahodo ya yetwa kwa ama ahodo so kwaje sika ba no ni nyina aboa emoma ne nchichireye ene ne nkankro no etimi fa ne ntampa edifra na so no forestry commission ya wonom so ewo Bromantam ho esunwa ne mesimo forest manager no wagira wonom nyina na emu akasa Mr Francis Brobe ena watch se ne ma ahodo ya ekọ ho no ebredu sempanyimfo de wona besi form na wode asotwe emu oduo ede ma wonom a ebinom wonom ss ya kwaye breto ne yenkọ na yerane ensam ahodo ya wakan ye ne yenko tie bimra. The whole reason why I so and then they were two and nine and so which me. They always say when they say no, and if I get this, you know, as what they adore. Me no can say, oh, no, you go every atronia, every comment, every suitor. I'm not for the moon air. I'm not for the say. What ya now? Why ya? Let me look at the Cassandra. Oh, what's your friend? So say, oh, why and so. Me no can say, Nina, yes, oh, take 1, take 2, Yaya, so, in some ready, yes, some ready. The good thing is that put ya trouble make and make any Yakwa. Diaka, yes, I'm not also. And that's why people say, I get a guy, and bomb as possible. And it is okay one. And why again, when you share, I will also, Doma, Nina, the entire man never know. They say, why not go away with the man in Irish? And then they have him, like I said, oh, you think I do not, you buy a queer. Now, queer is for go, and they let me take it to say, I didn't say, maybe a cable. Ebusia de tin Ken Francis Brobe would one chemo Sunyane district ya. No and forest manager wo ho. Na no this and yabano. Ghana for him Sam say wo how kase pa nam Ghana hapa yakwai yakwante ponso ene yakwai enyenyenyenyenyenye. Okọ babi na hu kwai pa sabia ku sabia nyado
wan hwe ye kura baka sempanifo eni omam ene na ho kire pa apemfo ho kire wo sa na sukufo nkoda enso ho kire wo ewo akwan ahodo so na ye koda esode ya adobafo ene aposijafo a wonam pristia ene bogo so akwantempo so wo haw nyina ene se wai kwan no enye enunti adaworoma empanifo ene aban emrem ene omo de petition akwakoma soafo a wono ene hwe ya kwantempo so ni nyina akoye hwebuada sempanifo anhwe na wo mo ambam na pristia ene bogo so kwan no omo amama mehwe ne nsiesie ebi a sefata omo anya wanhwe ye datia nkwama bi no owuo ene akwansia ene besisi ewo kwa no so a eno so ho asem ekwakwakода dagya adomafo ene apasinjafo mo hawo no bi ya kire bi gumpawa so siya kwa no njo tutu di mbudie nwa meka yibiti ya njo wura ka ni ma meka yi be trawes na mla fiti ba ko e jan na me ya je sam fiti kan ba de kwali dia practice ya pa ndam kwa ndi sababa ready a mama je no nyi mai na ya mo do e tutu kan woni masa chop a budget ends see a type of can also 2 million you do do nyama any da share car jaba be boy o boy ta nyama no adobafo a wonam akwatepon so wo hawo ene oyena wonamu ena yekotie bi no eno akire ena dwemtani ema GPRTU ewo Pristia Mr. Sani Mohammed enso adinsem wei atudwa I said to this area because it doesn't count Ghana. If you say, let me to say, everybody practice every set to Bogoso, conductor train also. The conductor train was a couple of wire and a machine to go away. Now that you are say Ghana Brofo, pipeline, here we so. And one has transferred to me, a slammer. Everybody can now cast gently for a secret. This is a bisa. I am a UTV and other TV station therefore from mobile. Dwemtani Emma GPRTU ewo Pristia afam Mr. Sani Mohammed ne ena wukotie ye no Ebusiafo ye de nyina esi asenum ne de aseda rampim wasiedu e de ama mizo free drink ene 5G mezano wada romana ye memeda yi ahodo ekoso abedinto ekoso wadede ekoso dwumedia bia wudi ubenya drinks ahodo de aserve wo hoho no eye mizo free drink eye wa mango flavor nko a wo ho ena yankasa ye nuaba ahodo bi ti se abrobe kwadu ene de keka ho ne nyina na ye de nyina bomfua ya chimde agu ade mu kama wonomu a ema wa hoden ema wa pomoden sanso na 5G mezano so no ye kan fo de ama wa watoba ha wa wadwuma mu no anase wa hoden ne ye akofom no wada roma unya bia ebetimi aboa wonum bete ama watimi atibia de fi se gwarana no eya de ayesum ede agumu ebusuan ba bia wo bia no wo pe bia to anase opese ebrewu bia ene ye twetwe enkomo 0246 270 221 0246 270 221 yadi aseda emaye rasante eboa Benedict wa yesemufo panyin news crew ya one more Sompa 93.1 kumase kase dem afekwe nya kwa bro no mane ne domes wo Sompa sunyane ene Sompa nkranzan so asempet ekwa boachewa apam dada ene dom no so no esomu a wotigu ho amamafo won so no etimi ete yenka medi do ahene yire mame ekwa yeboa esiama ena no pa mini minu abema o say ya abuaje oforizu ene yede nsam ebesomo ye sori so na ya memendai de Ghana fapim dwumedie na ya aboa ma Libya boga wode ba beto so ede amamo onasia besi ase ho no se ho techema